tin pu speaker hay kan soi le teng soi tur pok langa sia MLA fan kan man dan te poi adik to nia Aizol is to MLA fan kan man dan ko RTI nan zota aso tu ten an pok chok le ngam lo zo kan Aizol is to kun masalama ka chuan RTI nan han zot thina DC office ka akak ral rek a chan thei lo ti te kha kan siat china ni kha tiang kha om to lo ZPM सरकार मिजोरम ताना नथोते hi along kan ti puai ginzalala resolution kan han soi hawani kabul maya doctor ni te aron dinga helai atang he kan thom maron thakhup maya speaker hemi assembly kan ron lu ve tir khan in alo senior de ho khan junior ti trong kam kha an mang na sakhup maya first timer ten tia an han dinga mi tu soi lai an ding te reng khat point of clarification an tia ke ni chong kan han ngai sang khopa amor chu hun lo kal point of clarification kha dana lo reng lo ma point of order ti tur ne chu po chu tul fet lo wa chon ti mai lo tur kha lo ne an ne na changen dung chang moi hi kan pu lem lo wangin trong kam khiam lo tur in zir tir kan ne kan han ti le deuh thin po hi pu speaker aveila ma mi te chou chho hi ani ve bok ani voina resolution a hian chan khan kalo nei ve pu speaker aveila ma mi te hian abik takin mani loka mi puina cholan pek tak te hian an sarkar hunlaya an thil ti that ron soina hun an mang do na mokalo tia kan sarkar lai chon he ti hen kan ti sin revenue kan en kol dan te kha atha sin bu phai buk dik kan ti dan te kha tha sin chu in tm advertisement chua thapa na kan lak dan te in ti zui zelem corruption kan film ziate in film zuem tin amu puin min on kap do na mokatia chu tiang lam reng chu soi turan nei lawa an thu soi reng an thu ku vak ringota a phena thu tak te vak kha om lawani an chin dan tha ti hi pu speaker he house le mi pui ai wa minister do kana kan thut ve nuwa po hian kan chin dan tha chu tiang chu ni ati zom kham te uti session hi a ka don om re hi kala khelo a thalo ka ti khop mai tin pu speaker mi pui ten min fui na sa khop mai ZPM sarkar lu session n2 kan tamani o ti hi fui na kan dong na sa hun masalama kha chung kan lo en liam deuh mai po ani mai theye session n2 mi puyan pung ti hi kum ni chung leka ZPM sarkar hlo thinna lan tir tu poimo tak ni in ka hria pu speaker house leader kan chief minister ri athok rim khop mai ti hi ka soinon le du ani tin atho pui atim mei te hi zalen na min pethiama kan innovative idea te kan ngai tu na te implement ani theinan zalen na min pe a sarkar kal to te kha chuan an MLA te an minister te khan an CM te kha an phone ngam mang lo ti ni chung le pu speaker chu tiang chu kan ni ve lo hei zoram mi puiten min khiat pui se ka du ani pu speaker i veila ma mi ten an soi ber ka lo ngai thak dan chuan heram hi mania ke ding theilawin chom hlom state ni reng se song noi takin om se ti an duin ka hria heram hi mani ke din thena turlam hi an soi om re ka helo chom hlom state ni reng hi an duwa zuk soi chua ti lam hi no man ti em mai ni cái ni chon tiang lam chu kan thu pui vak lo pu speaker kum ni chunga he sarkar mi zia hi kalo thir ve a in than le huna kan tlin le theinan ti ang em hian nga kan lapon ka helo he ram hin ham za om di se ti in kan ngai tua chu tiang chon ma kan la mai zel ani ti fel tok lo te ti dik tok lo te chu kan nei ang mi pui lom lo zong po ni se kan ram ta na that chuan kan kal lui angai chang po atam khop mai pu speaker CM Phaizin Delizin airport lo mo hum om ta lo te po hi he ram hi
ati zo omin ka hiya hun masalama kha chuan an thiam chikim nen ri thei zong zong an tum ria airport an siam zin ron hoten lo lo mut mai cái ni kan mei chia fel tak mai pirin pui awat ro pui tak dong po kan zu muak velo kan ti dani su pui tak ani pu speaker Assam Rifle ram Mars di som panga sang ni som ni panga Mizoram sarkar le Ministry of Home Affairs anin hlan tamai te ka ngai tu zuya pathian hian he sarkar kuta ngai hian lana du niang kati chu chiang in ka hia soi zui lo mayang kan Home Minister uke sab dang ei then zola police training thar turte introductory program anung ka vazui ve chu ta chuan dor kai pakhata kan luta ZPM sarkar nuwa police training turte chu an mel de va za ta rui biel bol pon tolo hun masalama kha chuan anti hul maya an hoi phut mai anti chu kan rama kan bu me ki ani tin pu speaker he kan soi le teng soi tur pok langa sia MLA fan kan man dan te poi adik ton yang Aizawl East to MLA fan kan man dan po RTI in an zota azot tu ten an pung chuak le ngam lo zo kani Aizawl East to hun masalama kha chuan RTI nan han zot thina DC office ka akang ral vek a chan thei lo ti te kha kan siat thina ni khatiang kha om to lo pu speaker he zora ma hian he sarkar alo pian chang le voin thleng hian mi hlim te hi an ngam pa in ka hiya nuaman ti din iveilama mi te hian healthcare scheme he sarkar ina kalpui me ki an soi sobrenga an mi ten healthcare scheme an man ve lok nan har san an siamang ti ka lau khop mai mi zong ta ani pu speaker saski te hi awadang lam to tak em sumpu ti in kan soi thina ke ni sarkar nu a chuan central in guideline ron thak ta incentive ang zong in rong kalpui ani saski don tam hi kan chak ngoi zudil va kamin pe thein ni chuang lo perform angai tuna hian revenue department pon crore som panga kan dong to crore za chuang dong le turin tuna hian be sei na kan ne rei lo te hen kan don ngei po kan ring ani pu speaker leng pui airport te po kan soya kan la soi ze lang section 3 subsection E hian appropriate government atia chu appropriate government chu state sarkar ania section 3 subsection E 1 chuan state ram chunga SIA exemption pe ka ape thei tu chu state ram chunga ni chuan state sarkar ani ti lai hi he hau zom taka hian ka soinon duwa mi puite bum zonga dan khemi kan ni velova kan a hello te po hian kan lo hedik zo amon leo kati he thi lai chuan pu speaker CBI nan chui do na tu down line na mote hi chu hiat ruk red kan ne nia a tu chuan kan la soyang tin bu fai chung chang te po kan soya kairi sarkar ulal do ma kai khoi sarkar hi chuan ration card manga moral reform kalpui hi kan tumani MLA pakhat phei chu enge mo chen ka PHA cha te lo om ti te kan khiani mi re thei te ten PHA po an chan lo lain khatiang te kha kan ram om dan ani ya kaini chuan BPL ti pung zong in ma kan la ve don lo i veilama mi te chuan BPL pun lo hi an lau lu tu ra hin he kan soinga pu speaker e wo ya mi khing sing ruk sang khat za thum som riat panin oma kat pola nuai ruk singa sang khat za ko som ruk palian oma chung chu 62% kan ni Mizorama a thoda thatin bu fai a thona dong te hi 62% kan nia chu nuai sari sing khat sang thum za thum som li paruk ania kat sen mangbe ki sing sari sang li zere som nga pasari ania pu speaker kat vara hian tuna 26% an om meka hei hi kat sen hi 13% na mi nuai khat singa da thaka kat var mangi nuai thuma da thak kan tuma chu data chu state zoma min siam ngei hi kan ring tat ani tin pu speaker
CM special package te hi in than ma kan vote zon na kan au pui reng lo in than vote zon na CM special package kan mang don ngai lo sem ti kan rama a thlen lai khan kan zan mu te kan hak lol kan ri ruina ringot mai ni sem ti ringot a vote zon ri a om ta lo te hi tu man sem ti hi vote zon nan an man ngam po ka ring to chi lo ni ole pu speaker kan to pange pakhat na hoi zong nei he sarkar hi akal mek nu ma tha hi kan nu chia mek ani Mizoram chanchin himin an la ziranga mason na pa ngai tak chu sang ni som ni pathum December tha tang khan Mizoram a in chane an ti hun hi ala khen karing tlat pu speaker ZPM sarkar in Mizoram ta na an ha tho te hi alom kan ti pu e gin zalalan resolution aron pulu thi lom ka ti hunin min dai si lova ka thope ka lome